हिस्ट्री मेकर बलूची। मेकर खाली PTV चैनल का उदय एक प्रोग्राम ही शपा चलता राग रंग प्रोग्राम था। हमारा मर्दना गिंदने कने के आ साउज़े मरा बिसा साउज़े मरा आनी ज़िंदे आनी निंदा क्वादा गु अफसर गु साउज़े मरा अंग्रेज़ी तो रे आ साज बाजा हारमोनियम बेबी बेंजू बेबी बलूची ये देखे साज बाबा या के गुशिंदे ये पेड़ बेबी मर्ची माँ एक गुशमा अच्छे नियाद ये शुमार पेशदारे के माँ इधर निश्चित एक म्यूज़िक आर्ट एकेडमी है के माँ इधर कभी उस्ताद मुमताज़ सब्ज़ल आर्ट एकेडमी माँ गिंदगा के वाकई इधर एक आर्ट एकेडमी है माहौल है इधर साज़ेरा इधर उस्ताद शागिर्दम निश्चित माँ उस्ताद जिंदगी माँ हूँ आले वाल कने पता ये शागिर्दानी को माँ गिंदन कने चारे हाँ ची उषा ची सिक्का ची दरबरगा शुमारे यादिन के बस्तगे लाती रोचा पेसर मागो उस्ताद मुमताज़ सब्ज़ला गिंदनिंदी को तक आइए हमारा दावत आता है कि शुमा में आर्ट एकेडमी अलमिया ब्यायत सर ये जन तो माँ आपके आर्ट एकेडमी ब्यायत मागो उस्ताद पता नहीं याद करने पता ये शागिर्दा को गिंदनिंद करने उस्ताद ते मैंने तुम्हारे के तुम्हारा मर्सी वहदा तुवती आर्ट एकेडमी हमारा आगे दावत दा तुम्हारा बाज़ वशीब हो गए ती शागिर्दा को मुलाकात हो गए गिंदनिंद हो गए वो माँ आलेवाल करने सर ये आर्ट एकेडमी छुआ दे रहा है आपको जो सर असला ये वापिशें के जैसे ये दुए वरना यासिर रईस और नूर खान ज़हीर करंदे वली के रहा था मुदा लियारिया कि उस्ताद हमारा जैसे मौसीकी बास शर शौक के मादर बरग लोटी मौसीकिया मुझको जैसे मानी मौसीकी तो बास मुश्किलें मौसीकी वो जैसे गुशी ना आती मौसीकी जैसे रियल मौसीकी आ मौसीकी अमा सिक्की होती फोकर में एक्सटेंड कुर्त करें मदरागो यार इसी बेहतरीन सोच मालिक हम मगो गुना इसी मत इजाज़त बगैर थी जैसे पैनाप्लेक्स वगैरह बलायन था और थी एकेडमी बलायन था तरह खाली आएगी विज़िट करने की उसी मैंने खबर भी ना था उसी मामिक का यकीन है जैसे अल्लाह ताला से कॉन्फिडेंट है कि जैसे तो जैसे मैं मामरादारी करने में कर रखा है वात कश है थोड़ा माता जैसे बच्चे 4 साढ़े 4 साल सारी बरा मैं चारिशा बाकी जैसे म्यूजिक के सारे जैसे सच्ची आलात है रहा साज है रहा तानपुरा है रे सुरमंडल है रे तबला हारमोनियम थोड़ा माँ जैसे हाथ जैसे शादी जैसे रस्म करता दिगे लाते स्टूडेंट आता गुना जैसे हमें सिलसिला जैसे शुरुआत अच्छे जैसे हमें और दूजा गुना असल ये कि ये इंस्टीट्यूट है इदारा के जो होता बिंदा तक से अभी तो दोनों शागिर्दा नूर खान और यासिरा या दिगे आपके शतगा ना शागिर्दी तकरीर जैसे वस्ते के जैसे आतवार भी लाते जैसे बच्चा कहता जैसे गुशनते ना द फेसिस इंडेक्स ऑफ द मैन आके जैसे मौसीकी जैसे के जैसे मुतलाशी भी या तलाश तो क्या मौसीकी है आई चेहरा ये रूह वहाँ बरदा कि ये जैसे कॉन्फिडेंट मर्दमा कि ये जैसे यकदरोच वाला मर्दम ने अंचो मचारों की 4 साढ़े 4 साल गुस्ता के जैसे इशानी जैसे महर मोहब्बत मतलब 10 टाइम्स आज सारी अच्छी ज़्यादा है वाह जी मतलब उससे देखे चीज़ें माँ दा आपके माँ गिंदगा माँ वो नज़र तक के नूर खान और यासिर कुशिंदा या कुशेगा चूँकि तई जिंदे पेड़े तो बेंजुआ को अंग्रेज से मतलब माँ इदात के जाए मैं कहता कि तो सिंगिंग हम कुछ गाए बाजा हम सिखा रहे नगा ये चीज़ां ये मतलब चों के शागिर्द असला चीज़ जैसे मन अमा जैसे घराना है जैसे क्लासिक के था जैसे औदा जैसे म्यूज़िक घराना भी था माँ शुते के जैसे उस्ताद मुबारक अली आर्ट सर्कल ज्वाइन करता तो अमा ज़माना उस्ताद कुदरतुल्लाह बूता मनी पीर उस्ताद खालिक दाद बूता उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब बूता उस्ताद महमूद अली ख़ान बूता पदशनी करा बेताशैन जैसे दिगे उस्ताद आते गाँ फ़िदा हुसैन खान आता मंजूर अली ख़ान सी आते गाँ वज़ीर अली ख़ान साहब जी आते गाँ भले मर्दुम आते गाँ शनी करा पूरा माँ चाहता कि जिससे तरीक़ा कारशानी समझाए न गए ये 6 वर्ड जैसे न्यू कमर आ रहा जैसे नो क्या है आओ के मर्द मारा 6 वर्ड जैसे शुरुआत करना
پدا منی وتی جسے انسٹرومنٹلسٹ ہوتے گو ماں پدا ہمیشانی آستائی اور ہمشانی سرگم ہمشانی بول سجگی وتی بینجو تو کا اتارن تگا پدا شانی بول آنا جس سے بخوبی اس طرح گوشدہ اشتا پدا بول جو سے میں شانی جو سے لکھتے گا ہوتی کافی نہیں تو کا ہما راگ جس کو ٹے گجام راگ ہیں ای راگ مارا برداتا تو ہمیں وڑا جو سے منی جو سے موسیقی وتی جو سے ما جنہیں کلاسیکل بینڈ جو ہے لیکن جو سے ہمائی نہیں آستا یا ما جنہیں ہما جو مطلب اس کہ آج جو سے ہوتی میں جو سے ہوتی گلائچ جو سے وہ ما جنتے ہیں اور ماں پدا ہما چیزاں پدا ہمائی نہیں پدا جو سے ہوتی ہے وہ بینڈ جو تو کا اتارے نہیں فرق ہمیشہ میں نے تو استاد نمکائی تھی شاگردان نہیں ہوگا تی اسٹوڈنٹ اچھی جو استفاد کرنے چیزیں نور ظہیرہ نور خان ظہیرہ سے یاسرہ مکائی یاسرہ نہیں ہوگا اجی یاسر جن ماتر وشید کرنے ہوتی دیوانا بعض وشید ہوتی کلبہ ماتے شمیدات کے چارگاہ یہ کس نے آرٹ اکیڈمی ہے تو تی وتی پجارہ بکر تی سیادی چکو جائے منی وجہ نام یاسر رئیس ہیں ما بیسکلی پنجگورہ مردمی ہوں پدا 2007 ما مائگریشن کرتا آپا صحیح جی ہاں بیسکلی میں پنجگورہ مردمی وانتا موٹا ہوتا ہے میں سر تا 8th کلاس میں معمولہ بوتی ہوں پدا آتی معمولہ بڑا حبا ہوتی دینے وانا دلات ایک پیدا ساز و زیمرہ ہوتا ہی اپنے اچھی چھوڑی ہے اے سر ما وقتا کسانے تھے پنجگورہ ما اکثر مطلب ہوگا تو وقت ما قرآن مردم ہے اس وقت سہولت نہ بھی تھا میں کر خالی پی ٹی وی چینل بھی تھا وہ دا یک پروگرام ہی شپا چلتا راگ رنگ پروگرام تھا بولا میں پروگرام چاہتا اکثر ماں میں پروگرام چاہتا منا بعض وشی بھی تھا منا ہمود اچھے شوق لگ گئے تھے گراری جنا سرگم جنا بعض وشی بھی تھا ہمود اچھے منا یہ شوق لگ گیا گوڑا ترا ادا ای وزنہ گشتا گو مطلب نور خان ظہیر شما پچیگا سکتا درتا یا پچیگا درتا چکہ استاد گوشگا کہ شما شتا کہ استاد ممتاز سبزہ لکھے ہوئے کہ مارا میرے کھیلی ہوئی ہے زندگی ماں گیلی پرسے یہ خیال چھوٹ گیا شما یہ سر یہ سابق ہوت کہ استاد ممتاز افضل صاحب ساری مارا یک استاد ملت ہندو گھرانے استاد روپ چوہان آئی کر رہا ما سکت شروع کو گنا مطلب ہماری علمہ چھے مارا کم و باز سمجھ دلیتا ہمیں چیز میں آت کہ اصل موسیقی اے چیز ہیں ما یہ بعض وقت دیگر چیز دیا تھا کوشش آئی ہوتی کرتا گوڑا پدا ما استاد بھی شد فیصلہ آباد شفٹ گو گوڑا یک کچھ ما استاد ہے یک کلپی دی فیس بک کا میں کلپ پارا دیکھ کہ استاد انچی چیزیں جانا گئے کہ باخدا وتی ما ملکہ یا پورے بلوچستان تھا من کسی کر رہا یہ چیز نوشت تھا گوڑا من ڈائریکٹ فیس بک کمنٹ ہے استاد کمنٹ کو استاد بھی ماشاءاللہ سمجھت تو استاد ڈائریکٹ منا پرسنل میسیج کو ڈائریکٹ ہوتی نمبر داتے تو استاد کسرہ من کھلا جو ڈائریکٹ ہوتی نمبر نہ داتا گوڑا استاد آلوال بھی پدا ماشتے استاد لوگا استاد ہمارا خدمت کو میں پیسے صاحب ہیں اور ہمارے بعض وشی ہیں کہ ماوتی زندگی اسکول ہم بوتے گئے مدرسہ ہم بوتے گئے میوزک کے فیلڈ ہم بوتے گئے اے پین میں مخلص ہیں اور نفیس ہیں استاد مانے گوڑا استاد بنیادی چیز شمارا چھے دربار کے واسطہ استاد جی ہاں استاد اولی سرا دا آتمے کر رہا میں رسم بوت رسم شاگردی بوت آئی چپا دا استاد ہمارا اولی سبق داد کے ران بوپالی تھا
صدرندا منارا زورا وسواسے حیات روچ صدرندا منارا زورا وسواسے حیات چادلا 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 جسم وفا میرے الماس حیال ہر زبا کو تیر کائے شنگ بالا سے حیال که امرای دورخان زهیر نمیگه پدا باشه تو جست پد کنه پدا شما ازما گوش داره گوش تو تی سادی تعلق سے گزار سرمان اصلا بلیده مردمیا کوش کا جی جان ما تقریبا 18 سال بھی معاملہ چوکیات کے جی جی صحیح تو وقت سے سر ما ادا میٹر کوتا جی وتی علاقہ تو بڑا ودا تکرر بوله ده اصلا وشنده است استاد فضیل بلا نهایی تو ودا چه سکتا گم بوده ترای زمین اگه نهدات سر ودا منا اما شوق بوده کسانیا بله ما جوسته ودا منا کدا یعنی ہمیں موقع ہمیں جوسته ماحول نہ مل لیتا گوڑا ما انچو کوشش ہوتا کہ ما یعنی یک اسی پشتا یک ڈنیا درایا جی جی وہ یاسر کو مت ملاقات ہوئی یاسر کو ما سر منی ملاقات بتا ہمدا یہ مادا تی لکانا کارا بتا یاسر بھی ہمیں
लेना पड़ता है जी गुड़ा मारा पदा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है गुड़ा में हमदा मुलाकात कुत्ता पदा माकला पच कुत्ता या जागल इश्तगे आइए चिरन पदा उस्ताद मोहतरम में दोस्ते यानी आइए बाज़ जो उसते मारे ये चीज़ें तो का देमा आ रहे कोशिश करता हो यानी बस एक मज़न या दिया तक देमा बढ़ता है उस्ताद का तो इजाज़त है गुड़ा मा तई शागिर्दार चीज़ें इश्क़ न गलूटे चला हाँ चे ठीक है यासिर मंगेरा ज़हीर मंगेरा चीज़ें शो हमारा इश्क़ ना है शो दुबई और कुछ है जी और भी कुछ अलग अलग ये बड़ी माना और एक चीज़ें इश्क़ ना पता है जुदा जुदा शो
زبردست. ای مطلب ای بندش چیچو آتے ہیں شما در برتا اس میں مجھے تقریباً 19 سال بھی تھے. سال تو ای وڑی چیچو بندش ہستن کہ شما اوریا شما جت کت کریں. میں استاد مہربانی ہے استاد ہمارا بعض چیز رہا تھا الحمدللہ. جی ہاں اس میں ٹوٹا کوششیں بعض زبردست بعض وشی ہو زی. تو مطلب گانا ہم گوشے شما دیگرانی گانا گوشے وقت کمپوز کرنا استاد شما رو گوشی کو کمپوز کرتے نہیں ہوتی چیز ہستا جی ہوتی بھی ہستے ہیں چیز ہستا مت پدائش کو. یا سچ مطلب استاد وہ گشتر کراچی آئے کراچی و اب شوکی ہے فاصلہ ہی دوری ہے. استاد ظاہر رو امک رو چھت کتنا کام گوڑا شما چون سبق چون گرے چھا استاد کرا. میں سر ویکلی یا کچھ استاد کے ہوتے سنڈے روز ہے. جی ہاں استاد مہربانی کہ مطلب بنا کوئی لالچا یا کہ اور ایک اپا اللہ حاضر و ناظر ہے کہ ماں استاد واسطہ ہنگا تک ہیچ کوٹنا پڑتا نہ کہ ماں فی سے داتا نہ کہ ہنگا استاد مہربانی ہے کہ استاد خود اچھے ادا کہتے ہیں. استاد طبیعت بھی کم چو صحیح نہیں ہمارے مسئلے تھے لیکن یہ استاد ہے مہربانی. سنڈے روچ یک روچ کے ہمارا کلاس نا باقی آفٹر روچ میں ریاست ہے گی راو کے سنڈے استاد کو واپس لے. شما پدا وقت چون تی ریاض ٹائم ٹیبل چین شما کجا محضر ریاض کریں گے ٹائم کلبا چون دزار ہے وقتی زندہ روزگار ہستا تو چونکہ ایک وقت ٹرانسپورٹر ہے زندہ دس گٹی ہستا تو ظہیر دو میں یہ ٹرانسپورٹر ہے آپ مخلوق خدمت کرنے گئے ادھا اشارتوں کا نشتگے چا بلوچستانہ مقرانات کے گئی بعض زبردست کاری کرنے گئے زندہ دس گٹی ہم وتی کرنے گئے ای کارا ہم کرنے گئے گوڑا مطلب چو شما بیک کے بری بری شما خیال ہے کہ شعری دیما کہتے شما نو ایک قابل بودتے کہ وقت کمپوز کت کنے مطلب ایک دونی ایک شعریہ مطلب طرزداد کت کنے. یہ وجہ اصلا گاپیشے کے موسیقی و درجہ ہے. ٹھیک ہے نا ادھا میں سینئر ہے مکہ منی سے بعض سینئر ہیں فیلڈ ہے کا گوڑا منی کو جام جا کے منی سمجھا نہیں آتا من جوش کرتا ہوں اچھے جا گیا منی سمجھا نہیں آتا ہوں ہم مطلب منائی گمان نہ بوتا کہ میں تو غلط ہوں نورکانی نظام مہربانی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ منائی اٹھے کرتا بھی ادا چھوڑنے زبردست. اور ماں چیزیں کمپوز کرتا واجہ رہا پیداشتا چار بارے چھوڑنے اور ماشاء اللہ ہوتی بھی بعض کمپوزیشن ہستا جان پتا اس کو نورخان میں کر رہا یک اعتراض مردمانی من و گوشن ذات صورت ہے کہ زیمرا موسیقیہ زبان ہے کجا ہم زبان ہے ماں استادانی انٹرویوزاں ریکارڈ کرنے ماں کس یعنی کا پترانہ دیما کارے تو بعضی میں واجہ اس نے اعتراض کرنے کہ وہ بلوچی نہیں یہ ہندی میوزک ہے یہ شاستری میں کہتے ہیں وتی یک سسٹم ہے وائدے کہتے ہیں مردم زہروک میں سکتا وائدے شما رحم کدی مردم یہ بڑا گوشن کہ شما زہروک بھی جنے یا ایشیا پرچہ سکھ گئے یہ ہندی میوزک کا پرچہ سکھ گئے شما کہ جواب چاہیے بھی ہوا تھا. میں کہہ رہا جواب ہمیشہ استاد محترم نشتہ شریف سر سر کرتے ہیں میں کہہ رہا جواب نہیں بڑی ٹوٹا پھوٹا ماترا جواب دیں. جی جی بالکل جی سور جو ہستے ہیں ماں بلوچی جنا اردو جنا چیزی جنا یہ ہمیں سورانی تو کام ہے لٹا چی کر کے آواز ہے. جی ہاں عرق جو ہستے ہر یک جو ہستے ملکی ہوتی ہے کلچری ہوتی ہے زبانیں ہوتی ہے جو ہستے کم راو ربندی ہستے ہیں جیسے کہ سندھے ہندے پلانے پنجاب میں پلانے ہوتی بلوچی جو ہستے مقرانے آنی ہوتی جو ہستے ہمارا کلچر ہستے زبان ہستے لیکن ماں ہمیں گوشا کہ ہستے مردم ہما کوشا بکل کہ آج ہستے ہوتی ہمیں بھٹا چے ہمیں سورا کشید بکا ہمیں سور کے بھٹا رمانا بھی بڑا جو ہستے ہمیں چیز پیش نبی نا میں مردم جو ہستے اسی طرح محنت نہ کرنا میں مردم سورے سرا محنت نہ کرنا کہ یہ سورا جو ہستے تو سرپل بے بڑھتے ہی توکا تر یک نشتگیں چیزیں ملی یک پاوری انچی ملی کہ تو آئیے محسوس کریں میں نو مردم اشیاء چے ناواقفن تو جو ہستے اشیاء ریاضت آہنی کم میں نو ہمیں واسطہ آج واسطے موسیقیہ اور جو ہستے دیسی موسیقیہ اور جو ہستے جی نورخان ظہیر تو چیئے گوش سر خدا اس میں ندیم اکرم صاحب ایک شعر ہستے میں بستے گئے جی جان اس میں بیروی سورانی توٹا ماں استاد اجازت چاہیے جان بالکل پیکا کجا بھی سرکار مرض بھی
हिस्ट्री मेकर बलूची।
History Maker Baluchi. History Maker Baluchi.
हिस्ट्री मेकर बलूची। हिस्ट्री मेकर बलूची। मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।